Yo, men, e pa fote mwen sa fèm de peti toutan. Yo, waz, e pa fote mwen sa fèm peti toutan sa men. Avet mwen tak pale lo bo ala men, a fèm peti kovin jen. Yo men, mwen fèm peti an pitan, wè ki de fè la men, di deja ta men. Adan di sa men, yo pa jem bouti fèm men, chan yon vin la men. Pa jem bouti fèm bokoto men. Fè kaka men, fè kaka wapa. Koman bagi fèm nan men? Lem boko yon vè fèm? E ou fè kaka? E ou men? Boti jen te bak ou men, plen fèm baba, plen fèm. Boko, dat nan vinen, boko a ou plen fèm ba. E mwen pale prezento bos. Boko. Ok, jen jan. Yo men, sa son peti fèm men. Yo waz, ou kwa chan sou la men, sa un peti fèm da bunda, ou kwa chan sou la yon. Ou kon se piti mouye? Ale le pou paske nan baze sa. Alre, lèl baz. Ki sa? L'arjan mou chè. Si sa pou fè pou mwen, e jan nou zanmi pou mwen getan pe yo, e men moun dabe se ge zanmi nan pe yisi. Jodi a nou zanmi. An tou ka pa yon problem. E kan gout mou chè. Sa yon 200 gout wapop nan, men baka pou se peti. Bon, gouch 50 perso men, pou el to biti. Yo wad mi pase, ba ou men se wad mi pase men. Men, ok, man gen problem. Jere mayou. Kale chez vous, d'accord? Oui, mwen an fòm, e ou man. Excusez-moi. Wet nou, yaman mouj la. Mwen di konsaye bay wap mache bay pou balan ti bagay tou. Excusez-moi, se mwen bay. Ki sa? Aba mwen boy si tu va kon mwen mte sou. Ebe kom mwen poko bali mwen bal la. Merci. Pou ki se bon gwe se galop sa? Kom mwen di se bay mache bay ou pot ko jwen, kon yo jwen pou la wapon pou wak. Gade gwe se galop demaze la bon wis. E pi ti at pem gwe galop sa yi, bakon bagen e pot konbye nan an bouchon gache la. Map manje api ti a kanwem. Map ton. Apo chache son, wap chache, ou wap an lakay mwen, ou ti moun wap bate selon bukay lakay ou. Apo chache biti men, yo ou mla e pou kon bas papa. Lobe sou me kwa kote, men bin relem nan telefon. Oh, agi men. Oh, sak pase men. Ou wè kote piti a fe mwen kalot? Oh, sak pase papa. Mito bam di. Depi maten mwen gwen pou mwen, pou jan gwen vou la, sel ti bon sam gen pezikem, pa jiswe la ka fwen mwen nou, an tou le ka, e mwen siye mwen. Ou wè mak manje bo, wap manje si mak manje bo. Ebe pam pam nou. Nan ki sa? Sa? E baga fet adi. Wè ti bo mwen sa, li menm ki lom net selman. Maman met te vin la, ki pa ven. Sa va yo ye, boke, agi problem.
ça pour me déballer là, de mettre la machine arrière. Mais c'est pas quitter mon gars. C'est comme ça, papa. Coup pour coup. Vous mangez sur le pas mal. Ou pas comment on fait, si pas de moi avec un. Mais là, fait mon galop. Coup pour coup, c'est ça. Est-ce que tu fais là, il est même papa. En tout cas, nous avons un problème ici. Ok, papa. Nous avons un problème.